namkena kambe ka master Xitsonga analyst loyi nomntu of course hi ta hi kha hi lwela hi kokwani Chauke kokwani Mfonyonyi ri karhi hi famba na Nghamu vhele ri karhi hi va linka na Gagash ya emindeni makumu hi ta hi kha hi hetela hi Makhadzi hi n'wi linkaka na Raymond Nyathi ku ndleka yini Master T hayi yimani mi vona yeah, so previous mi nga ma hleketa vhele hi 27 ta August hi fike hi report hi kombisa ku hayi kokwani Chauke of course hi xave Mini Cooper 5 door mi nga mi swonini and stuff like that swi komba ku na a problem because ka sunta of course ra ti 28 August ni vone hi endle a live laha in overall swi komba na ku ideology la leyi va ku yi ri kona i timhaka to na ku ri ka channel ni xo ni n'wana fika commenta swi komba na ku ideology la i ku kokwani Chauke yi kumeke yi xave data Mini Cooper because a ri maxexa i xave i Golf 8R i swilo swi va ku swi ri kona and stuff like that ko swi vula ko ti-gossips ti nga kona ku yi ndlela sweswo yi zama ku va yi kha yi n'wi pfala la and stuff like that ma vona mhaka leyi but mhaka leyi hlamuriweni vhele ka this live a hi pfuli ni twa ku yi rini kokwani Chauke so ka live vhele ku fike ku nghena i comment kusuka ka menemene lo all uzini swo wela ka menemene ya Mabasa Stara as you can see leyi nga fika yi kombisa ku kokwani Chauke veri mixavi Mini Cooper hi ku vona ku Gagash u xave Golf R i ntiyiso na of course swi ku ta laha swi teke kona oro hi ya chinga ku we never know so i mhaka leyi of course kokwani Chauke i kha yi hlamula yona yele and stuff like that let's go kokwani Chauke yeah hi Mabasa vanhu va ka Mabasa kahle ma nga swi twisisi phela Mabasa i Chauke wena ni nga lwelangi nga va putsekisangi wena wa ka Mabasa hambi hi Mabasa Stara vani vulavula va ri menchisetela masipala loko i xave Golf 8 menene me movha liya ni xavela ku khandziya liya inani liya i xavela ku khandziya a le ka competition na munhu mina movha ni xavele vatirhi so lowa ku ve me ni xava movha mhaka ku mani leni kumbe loyi loko munhu a ni lava swa yini ni lava swa esayitini me ni ta business ya mina Mini Cooper ni xavele vanhu lava nga ta loka Diamond Walk kumbe va lava ku endleketiwa tihotel va kwalayani evisiku a va na timovha sweswo taniya nkarhi wun'wani va lava ku siya timovha va drive sweswo taniya a ni xavelangi ni nga bombi Mini Cooper mara wani vo ku ni le ka xitanda xin'we ni nga drive Mini Cooper mara mina loko a hi mina ni okay Cooper ni xavele vatirhi na ti-GD6 leta ta ti-club cab xavela vatirhi D4D xavela vatirhi letiya next year ni xavisa hinkwato ni xava ti-GD6 ta ti-club cab va famba hi tona vatirhi va me va borha mali eni tiva movha leyi chipa and a yi olovi and ya durha yi mi twa kokwani Chauke hi ngo vheta hi twa na boss lady ku ri yona yi ri yini side ra yona hamba u explanation na mazwo se mi kwatse boss lady mani hundzuluxa camera mina va n'wi tolovela I will deal with them mukwatse boss lady va byile i ku hi munhu wa ku lavalavula tsutsumini mara nga vulavuli swa rhongo Chauke a nga na am le ka competition n'wini a nga vulavuli swa rhongo ntsena ku aku a nga vuli leswiya swa ku mo ni mi tivisi ku mani u endla yini munhu u endla swilo hi nkarhi wa yena hi mali ya yena se swindodzi swa ka Gaza ni vo tshamela ku hlekula hi tona vula mi nga khoma mina ngo competisa vanhu va nga ri ka competition why mi nga ti dyondzisi ku mayindla ti-business trend loko munhu a endla xilo yo chisetela mani se hi ta endlela kwihi mali leyi fa hi dya hi tumberini ku ri ku hi tirha hi nga tumbelangi a hi go to hell man leswi hi nga hi lava ku ya cheka Raptor sweswo a ni hi kwala joni hi ya cheka Raptor hi ta va hi karhi hi phikizana na mali ku xava na Raptor sweswo ni vula Raptor leyi ha ku humaka hi ta va hi karhi hi chisetela se siponani va nga yi borhi hi ta va hi kha hi chisetela se siponani hikuva ku xava Raptor nga yi borhi kumbe xin'wana ku endla xilo yo mi chisetela mani se ku nge endli xilo loko van'wani va endlile loko yena mi ta ku chisetela mani go to hell guys wo fana na mina futhi kokwani Chauke va mi tsetela a ni tsetelele swindodzi mina Thaka
mara koko yo mhaka ku ya tika swinene or hi ngo maybe ya inspire a mi tivi mhaka la ni ti no hi nga yi hlamusela ku yini I think lexi ni ta ku mhaka leyi tika it's because a ni ma swi hleketanyana ku vhele okay gaga xi kha a rhana e club vhele technically speaking, and then if you in the club, even then minkarhi liya a fika a xava resort the holobye, even then na yona yi xava ndhawu ya resort. I think leswi swi endla ku mhaka leyi tikanyana leyi hensi vanhu va ku maybe yi nga yi ri ka competition hi ku swa ku swi tala ku kha swi fanafana ngopfu a reds. So mara mina ni rini as Master T mina ni ngo yo inspire yo vona switirho okay xi ku club ya tirha ya endla mali ko na mina ni ku swi ringeta resort na yo swi komba ku yi nga endla no yi loko ringeta. So mina I don't think yo va ka competition ngo yo inspire mina ku the right way I think ku va yi inspire ku inspire a problem swilo loko swi endliwa vanhu vo inspire na yena Master T YouTube a ni ta ni lini ndawu nga ri vo manyangatsi so va nga ni inspire not ku andra ka competition na yo ni inspire loko swilo leswi kahle man I'm interested in beef swa conflict I think I can do it even again it's not like I know kopera I was inspired no mhaka so I think kokwana njhaku yi va yo inspire not ku ri yo kopela ni nga yi veka that way vhele wa swona ku se yimbala na ti-Gucci and obviously inspire hi gagaxo ku i munhu lowu vhele veka yi n'wi follow and stuff like that. So I think yo inspire not ku ri yo kopela that's the right way. So vele khe hi ya mi hundza ya ka gagaxi na hi mhaka leyi vele i respondini ku hi side ra na hi twi ku yini ku yena gagaxi i rini hi timhaka ta mini khopi ya kokwana Chauke va ri proper yi xave mini cooper hi pressure ya ara maxexa mali a yi na pressure loko munhu a xavini yi xavini hi nge vi mali ya pressure mali loko yi humini loko ku ri pressure yi la tikomba laha twa ku va ta twa ku vava swilo swi lava ku endla hi rirhandzu tintswalo ni musa ni swa proper ku yi xave hi pressure a ni swi tivi na mini cooper ku a ni se yi vona mi ta ni sendela hi kokwana tan sendela yo yi ri da hi munhu wa ku mo ni sendela yo ni ri da hi munhu wa ku mi ku hi leyi mini cooper proper yi xave mini cooper is a Grootman i ti-Grootman va ni ndza more than 10 years se na va rhandza swinene mara ho lo va na ti-differences mara I love him ngo va ku somehow maybe I feel so the differences ko va ku me wexe ni na pride ya me na pride too much na tshemba me swinene na pride ngopfu that's why kuma ku I don't succumb ka swin'wana na swin'wana so sweswo swi tiva hi n'we i wona mbarisiwo xi lexiya vusimu swa gaga swa leha nkarhi wun'wana kasi va na ti-problem a nkarhi o ku vile ku holoveni mi sweswi hayi swa ku swa leha hayi so hi sweswo mi swi twini vhele na hi side ra gagaxi so mina guys mina ni believe ku munhu wa inspiriwa man munhu wa inspiriwa i tsakisa leswi munhu a swi endlaku na proper musi yo why hi nga sunguli ka proper musi proper yaliya kokwana Chauke ya gagaxi hi yona a yi endla no ku hi yona leyi a yi nga leka yi popularizing and stuff like that the same way hi nga tirhisaka na marito yo va hi leswo hi swi kombisa ku swi populariziwa swinene vhele hi mapele not ku swi suka ka hina hi ku va hi leswo vhele a va swi tirhisa na va inani va lava yi ri va lava i ma-Russian army and stuff like that ho vula ku hi yena a nga swi popularize and stuff like that so ya ku inspire I think swi kona so hi fike hi swi twisisa sweswo ku ya maybe vo vona a xavini wa twa na mina tsakela ku ni xava man ni twa swi ni tsakisini ku va a xavini gagaxi na mina ni kombela ku xava loko ri wela ka competition a raise mina twisa ku vo inspire loko ri wele competition ku hi gagaxi leswi a nga swi vurisa swona it's a problem because swi nga hetelela maybe swi ku vavisini and stuff like that and then vhele khe hi hetelela hi makhadzi hi n'wi linkaku na Raymond Nyathi so ku na risimu ro karhi vhele ri makhadzi a lava ku ri humesa ne yes okay as you can hear okay
so inani yi tshame yi ri humesa risimu leriwani i Raymond Nyathi. As you can hear, so ra khale risimu leri a ri based on the Bible. As you can, it is not good for a man to be alone. Yi nga ka Genesis chapter 2 verse 18 i swi kume kwala. Even then I endla a song here. Okay. So it's what we call sampling, guys. It's sampling is straight. Leswi nga swi endla makhadzi. So na ku na problem laha swo ka swi nga ri clear ku nje makhadzi i yi kumeni clearance na yo va risimu leri a ri tirhisa na like mayitwisana mhaka. So xitori lexi ni nga na xona for now ni nga xi kuma ka Bushbuckridge Media va kombisa ku makhadzi i fika humesa risimu leri a nga consultangi va ka Galo. Swi ku ni hlamarisa yini because ku hi xitori lexi ku kombisa ku kahle that song se yi own va ka Galo a yi le hansi ka Raymond Nyathi, which is crazy. Sure ku hi ti-drill ta kha ta khale. So leswi nga kombisiweni laniwa ku ri makhadzi a nga va consultangi va Galo. Sure yo tsakisa hi ku a fika teka risimu of which is unprofessional. Because ntsundzuka musi loko a endla risimu ra Mlandu Be i consultant va phela va tlhela va rhekhoda swin'we lero swa ku in a way maybe na Raymond Nyathi a fika aka risimu ne ve risimu leri humesiwe hi 2005 as you can see kwalano. So kokwana ni ku kota ku swi verify for now hi ku ni zamini ku va ni lavisisa Raymond Nyathi online a ni voni yi kha yi vulavula hi swona. So swa ni tikela yini ku va ni ri va xo hi mpela a nga consultangi na ra mhaka ku tlhela ku va na hi paragraph laha ku nga tsariwa ku a call was made by Bushbuckridge Media journalist Miss Pearl Khumalo to Makhadzi Entertainment. Unfortunately, the lady said she's not aware of that song but promised to get back to us before hours of 16 o'clock. So yeah, in overall loko ri mpela Makhadzi risimu leriya a nga consultangi obviously it's either a suwa or risimu leri ra ti-credits hinkwato ya ka Galo or ku va ku na ku share ko karhi. It will depend swi ta dependa ka swo tala ngopfu swi ta endlisa ku yini and stuff like that or va nga ri remove risimu leriya ma vona mhaka. So hi yo mhaka kona yi nga ko sweswi a yi za yi va clear to me because ni zamini ku va ni cheka account ya Raymond Nyathi on TikTok yo leyi yi nga verified ku yimela ni swi tiva ku hi yona ngwenya la a ni vona ngi yi vulavula hi swona by far and the album se ya huma kwala ka September. So ya tika mhaka leyi mara loko ri mpela i happy mission i loko onheni swinene Makhadzi in that way. Hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mfumo wa nsati a nga biwi hambiloko ku ri ku endle yini hi ku swi ku onhela reputation wena tanihi n'wanuna swi nga ku vangela na criminal record swi ku tsonisa mintirho swi yisa na muti wa ka n'we hansi xiyimo ku tshama kha ku pakapaka tivhene laha swi nga heli. So loko ku ri ku i ku vavise mbilu ngopfu i twa swi lava revenge vitana sweswi wo va ta n'wi ba ku na gender based kwalano va ta lwa tanihi vavasati ku laha sister liya yo donora hek na mina na hi wun'we tati na rigombo waloye munhu wo ni phungelela tana sister va ta lunghisa kumbe i n'wi vavisa mbilu wa vo mbilu phela a yi na case n'wi tshova mbilu a yi na case mbilu ku tshova n'wansati mbilu a swi hluphi n'wi tshika dloka rhoko leyi ya tiva ku yi n'wi fanela ngopfu ku ya n'wi biyela moya wa yewu to ya hansi a n'wi tshika dloka swo kome ku swin'wana swi laha n'wi tshikela ma 2000 a n'wi vavisa mbilu kumbe i n'wi byolela na munhu wo biho i tlhimeka xoko wa swikuma i ta tinyanga nkarhi wo leha xi voni na ti vutisa ku humelele yini hi yena i zi teka decision ya so n'wi byela ka swona kahle a sala a vavisekini i nga n'wi bihi mavoko.